Ćao svima ljudi, Cherry ovdje, dobrodošli u moj novi video. I evo upravo igramo Black Ops 4. Joooo, šta je ovo? Ja ne znam gdje se nalazim. Neće trkne 100 godine, šta je ovo? Opa, za malo da ga roknem. Opa. Au shit. Au shit, nisi imao dovoljne metke, ali nema veze. Ej, samo sekund. Evo nas. Hostile removed. Mine out. Šta se sad desilo? Da li vidi ovo? Vidi ovo, da li moguće bre da ovako bre, jao bre. Nema veze, idemo dalje. Hostile tag deploy beacon online. Headshot. Oh fuck. Ne. Više ove bombe dimne. Samo nas rokaju. Vidi bre, ja rekao ovo. Mesh mine available. Idi bre, uplaši me. Daj brate, šta je ovo? Njih trojica ne mene. Mine going down. Neutralized. Be advised. Hostile tag deploy beacon active. Airp removed. Oliš. Shut out. Gdje si pošao, prijatelj? Oh man. Should have watched their step. Oh shit. It's nearly in the bag. Juno ready to work. UAV available to task. Threat neutralized. Sad. Dobro. Opa. Sad smo pustili psa. Oliše, mrtav sam mrtav. Shit! Da li moguće? Jo! Da li je moguće da sam ovo? Jo, brate! Da li je moguće da sam ovo promašio? O, brate moj. Toliko loše. Ok ljudi, to bi bilo to, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekih sljedećih klipova. Ćao!